Ya, kasih sama Pak Ustadz. Oke, pelan, ya nggak apa-apa. Oke, Ananda uswatun hasanah dari Pondok Pesantren Darul Mustafa ya, Bukit Harapan nih. Kalau Ananda uswatun hasanah ini apakah baru pertama juga ikut perlombaan ini? Oh iya, sama ya dengan Ananda Rizky Fahreza ya. Oke, baik. Tetap semangat, perhatikan Pak Ustadznya baik-baik ya. Oke, jangan buru-buru, tetap santai aja, tenang aja. Fokus, silakan Pak Ustadz. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin Mataluhum kamatalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ya, alhamdulillah ya. Tenang aja nak, enggak usah buru-buru ya. Ya. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Soal ketiga, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم
ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah ya, 3 soal sudah bisa dilalui oleh Ananda Uswatun Hasanah. Gimana komentarnya Pak Ustadz Yunimaha? Ya baik, alhamdulillah tuntas ya. Ada tadi soal yang agak sulit, pada soal yang kedua sama itu ya. Cuma perlu perbaikan nak, perlu perbaikan seperti ketajaman baris. Innallaha ya'murukum, terdengar innallaha ya'murukum. Oh, dengan beda ya. Beda ya. Terdengar baqaratun safra. Oh. Naikkan lagi ya. Naikkan lagi menjadi u ya. Kemudian romati wala, perlu perbaikan, itu masuk fasahah ya. Baik, makasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya. Itu ada yang perlu diperbaiki ya dari Pak Ustadz Yunimaha. Dari Pak Ustadz Rafi? Saya pertama agak tenang nak ya, jangan buru-buru biar enak dinikmati. Kemudian ada apa namanya muadalah, keseimbangan, umpamanya khunnah itu seimbang. Ya, tadi ada seperti la faridu wala bik, seharusnya la faridu wala bik bi gunnah ya. Yang lainnya sudah betul, pas pada la faridu itu gunnahnya ya hanya sekedar tasdid aja, padahal dia adalah dengung ya. La faridu wala bik. Kemudian jangan mengulang di baqaratun safra, jangan, mundur sedikit ya, mundur sedikit, paling kurang innaha baqaratun. Yang lebih bagus lagi yaqulu innaha baqarah. Tadi mengulangnya di baqaratun safra ya, di awal dimundur sedikit untuk mengulangnya itu. Kemudian wajib jadi kurang, seperti yatluna tadi ba'dalladzi ja'aka, ja-nya itu mat wajib nak. Ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Nah, itu mat wajib itu ya, lebih panjang dari mat jais ya. Baik, makasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ananda Uswatun Hasanah. Tetap semangat belajar ya. Oke, deh apalagi ini baru pengalaman pertama gitu kan. Ya, kalau